Vrtoglavice i poremećaj ravnoteže sve su češći problem. Međutim, problem je i što pacijenti lutaju od jednog do drugog lekara, od neurologa, fizijatra, očnog lekara. Da li je teško dijagnostikovati vrtoglavicu i poremećaj ravnoteže i šta su uzroci ovih poremećaja? Vrtoglavica je vrlo uznemiravajući simptom. Pacijenti najčešće to opisuju kao osjećaj okretanja okoline ili kao osjećaj ljuljanja ili osjećaj propadanja i tonjenja. Najčešće je uzrok oštećenje čula za ravnotežu koje je smešteno u unutrašnjem uvu. Naravno, pacijenti sa oštećenim centrom za ravnotežu, sem vrtoglavice, imaju obično i druge simptome kao što je nestabilnost, zanošenje pri hodu ili osjećaj neravnoteže. Vrtoglavica, s obzirom da predstavlja jedno stanje gde dolazi usled patološkog procesa do konflikta informacija u mozgu o položaju našeg tela u prostoru, obično je praćena i vegetativnim simptomima kao što su mučnina i povraćanje. Ako se uz vrtoglavicu javi jaka glavobolja ili neki drugi neurološki simptom kao što je oduzetost, ispad vidnog polja ili duple slike, neophodno je da pacijent odmah potraži lekarsku pomoć, jer to mogu biti prvi simptomi moždanog udara. Međutim, pacijenti se najčešće žale na vrtoglavice koje nastaju kao posledica promene položaja tela ili naglog okretanja glave, na primjer prilikom zabacivanja glave unazad. Tu se ženski pacijenti često žale kod odlaska u frizerski salon kad im peru kosu pa zabace glavu unazad da osete jaku vrtoglavicu. Ili pacijent se žali da kada se u krevetu okrene na bok naglo da oseti takođe jaku vrtoglavicu koja ga može probuditi u sred noći. Ovo su kratkotrajne vrtoglavice, traju kraće od minut, mogu biti praćene mučninom, a nazivaju se benigne vrtoglavice. Kao što naziv kaže, bezopasne su i vrlo se lako i uspešno leče primenom jednog od repozicionih manevara. Upala vestibularnog živca, ona nastaje iznenada, prisutna je jaka vrtoglavica koja traje danima. U toj akutnoj fazi pacijent obično nije u mogućnosti ni samostalno da se kreće, a ova vrtoglavica je obično praćena i jakom mučninom i povraćanjem. Kroz nekoliko dana, kako ti akutni simptomi se povuku, dolazi do oporavka procesa koji mi nazivamo centralna kompenzacija. To predstavlja taj oporavak stanje kada se mozak navikava na novonastalu situaciju, a to je da informacije o položaju našeg tela u prostoru prima sada samo sa jedne strane, to jest iz zdravog uva, dok iz bolesnog uva te informacije više ne pristižu. U toku ovog oporavka, koji je naravno brži kod mlađih osoba, medikamentozna terapija nema velike pomoći, zato koristimo jedan program vežbi koji se naziva vestibularna rehabilitacija. Vestibularnu rehabilitaciju koristimo i kod drugih poremećaja centra za ravnotežu. Naveo bih primer bilateralnu vestibulopatiju, gde imamo obostrano oštećenje čula za ravnotežu, neka čak i ugašeno. Na primer, to se može desiti kod primjene ototoksičnih lekova ili kod nekih povreda glave. Tada ti pacijenti imaju povremeno vrtoglavice, nestabilnosti ili osjećaj neravnoteže prilikom izvođenja određenih uobičajenih svakodnevnih kretnji. Vestibularna rehabilitacija omogućava ovim pacijentima da i pored oštećenog centra za ravnotežu mogu obavljati svakodnevne kretnje bez posrtanja ili bez vrtoglavica koje su to ranije obično pratile. Pažljivo i dobro uzimanje anamneze nam daje veoma bitne podatke i određuje kojim ćemo smerom primenjivati dijagnostičke metode. Najčešće i obično protokolarno krećemo od ispitivanja sluha, zato što se čulo za sluh i čulo za ravnotežu nalaze u neposrednoj blizini, to jest u unutrašnjem uvu. A čulo za sluh nam je dostupnije i jednostavnije za dijagnostifikovanje. Nakon te, kako mi nazivamo, osnovne audiološke obrade, prelazimo na konkretne testove za ispitivanje vestibularnog sistema. Ja ću izdvojiti test koji se naziva videonistagmografija, u okviru koga radimo kalorijski test. To je test koji nam najviše govori o stanju centra za ravnotežu i omogućava nam da pojedinačno ispitamo čulo za ravnotežu svako ponaosob. Test se izvodi tako što pacijent je u poluležećem položaju, nosi naočare specijalne koje u sebi imaju infracrvenu kameru.
Čulo za ravnotežu stimulišemo tako što uvo ispiramo sa toplom vodom, a posle kraće pauze i sa hladnom vodom. U toku stimulacije dolazi do refleksnog pokreta oka koji se naziva nistagmus, a kamera opisana u naočarima beleži taj pokret oka. Kamera je povezana sa kompjuterom u kome se nalazi softver koji analizira ovaj refleksni pokret oka i izbacuje nam rezultat. Na kraju testiranja mi poredimo odgovor leve i desne strane koji je kod zdravih ljudi simetričan.